Ngatho cia mwanya kuma guku gwa Gikuyu Community News ni undu wa guthie na mbere na go subscribe no gikorwo ndu subscribe it, please subscribe. Ni urona uria turakurehera ndeto thaka. Uyu ni governor wa Nairobi na mutumia wake hau, deputy president uria ni president elect William Ruto na governor outgoing wa Nairobi County. Haha ni mutumia wa Johnson Sakaja riria kuoyaga mihitwo ni tuona nio kana twana twao tutatu tuhitu iri na kairetu kamwe. A very presentable family, tumite first family ya Nairobi County. Lebudi kwaria muno wambe uthie na mbere na kwirorera mbica icio. You see, hindi ya kuingiraga haria KICC kabla yake kuoya mihitwa. Very presentable family. So guku gwa Gikuyu Community News inturathi na mbere gukwira ndeto turi gukinyagiria o uria iratukinyira. Koguo okorwo ndu subscribe it, please subscribe. Goko ni gwa Gikuyu Community News. Make sure no subscribe niguo kamenya gwatinda atia, gwake atia na gwatuka atia. Tikonge ni gwa Gikuyu Community News. Subscribe.